बेसमाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव कंग्रेस राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों बाथ्राजों बुंनायखौ नुनो मोन्दों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा कंग्रेस राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों भाबै बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जानि मेनिफेस्ट'खौ बुंनायनि जेबो मोनथाय गैया एबा अधिकार गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव आसाम राज्य कांग्रेस कमिटि एबा कांग्रेस राजखान्थि हान्जा बे कांग्रेस राजखान्थि हान्जाया धुति आरो लुङिखौ बे समाव बिथांमोननि मेनिफेस्टो बे मेनिफेस्टो बिथांमोना सोथों होननानै बाथ्रा बुंदों। जुदि बिथांमोनाव दम जुदि दङब्ला बिथांमोना बे समाव लुङि आरो धुतिखौ बिथांमोननि मेनिफेस्टो सोथों होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो कांग्रेस राजखान्थि हान्जाखौ बे समाव ओनसोलारि रायजो राजाफोरानो मोनथिखागौ जे बिथांमोना माबायदि राजखान्थि खालामो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो रोखायै बाथ्राखौ बुंथिदों जे कांग्रेस राजखान्थि हान्जाया बीजेपी राजखान्थि हान्जाखौ बाथ्रा बुंनायनि बिथांमोना मोनथाय गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा कांग्रेस राजखान्थि हान्जानि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे कांग्रेस राजखान्थि हान्जाखौ बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जानि जे बाथ्राखौ बुंनो बिथाङा मोनथाय गैया होननानै बुंथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा कांग्रेसे धुति आरो लुङि दिছিল তাতকৈ আৰু সস্তীয়া বস্তু কিবা হ'ব পাৰে নেকি গতিকে কংগ্ৰেছে নিজে কৰা কামবিলাকৰ কাৰণে আজিকালি নিজে লাজ পায় সেইকাৰণে যদি সাহস আছে এইবাৰো মেনিফেষ্টত লিখক আমি লুঙি দিম বুলি আৰু তো লিখাৰটো তেওঁলোকৰ সাহস নাই তাৰমানে তেওঁলোকে যে নিজে বেয়া কাম কৰি আছিল আজিতো সকলো মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ হৈছে গাঁৱৰ দুখীয়া মানুহ একেবাৰে একো নজনা মানুহজনেও কয় আমাক লুঙি ধুতি নালাগে বুলি গতিকে কংগ্ৰেছৰ আমাক সমালোচনা কৰাৰ কোনো অধিকাৰে নাই ধুতি লুঙিৰ চৰকাৰ বিজেপিৰ নহয় তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁট এইবিলাকতো একোটা কি বুলি ক'ম এইবিলাক নিজে একোজন নেতা হোৱা পাৰ্টি বিৰোধী মানে কি বুজা ইলেকশ্যনত নিজিকা মানুহ কিছুমান লগ লাগি অসমত বিৰোধী হৈ আছে ভূপেন বৰাই লিলি হোটেলত কৰি আছিলে এতিয়া এখেতেবা ক'ত কৰে মই জানাত এছেম্বলিতে কৰিম বুলি ঠিক কৰিছে লিলি হোটেলক লৈতো 4 বছৰ জ্বলালে গতিকে এনেকে তেওঁলোকে কৰি থাকে আৰু এজনে আকৌ বিহালীৰ ধাবাত কৰিম বুলি কৈছিলে বিহালীৰ হাৰাৰ পিছত সেইটোৰ নাম নোলোৱা হ'ল